Frangsi nilihin pen pudun tung bang lah hello ahok pet bang epini CM ke hai dowek ning apolo awedera join ni si pini alang li bang il tu manang than paklar tak tedelo number 1 adun thu nilipu tung bang lah hello ang ton admission ben chenglok kaduk weta enrollment bethe kaduk weta council ben si rabdun at bo bulote lake Sainik School tingai dan nilabu non-existing school do anle ili tumla bangso fund ben claim to that jok elabu. Kalimade Sainik School itu wan lupul te dak student ko anlo accommodate unpo. Number 1, 67% that's kept for state quota. State quota long ili tum kacuti dun dia jakong awela. People autonomous state long le dela. Itu myong si autonomous state long elo bulu tang te 67 along 50% itum ka chohang na jakong doi tapi ni itum long lela lapen ili tum kar biang long ara tum Sainik School ke hang le ka chetup from ali autonomous state ke hang se chetup from lapen dang PG puta Rajnath Singh defense minister kaning jete kan pini people la sonang claim long ritum han lapen la bang so school council tum interest pen defense minister tum interest pen leke wangali laki iltum kredit pining song trok kache song tum hele kaman ki otum sika chohang a school one dead pen song trok tum asumar ko son sida ke enroll dun ja kong ke duima jilang solong eviction atum pan ko son lo iltum mal tum asumar man ke enroll dun ji landless ala tum pan ko pilot asumaran enroll dun ji line lo ke di tum mathaning ke lasi 335 crores atangka jongsi inkoira trok homos tielong kuti hini bagle school upgradation pencenglok quality phanle kuti hini homositin gronanta ilidum dakching thuriji aku ching ki pihana tangka pinaing ke faculty waning te tu Rajiv sir puel loga daklom awi NCTE bodi national kopine atet si pass ning bodi halasi tum hanang thanun ji bodi daklom itum thanun bangwi Rajiv sir than qualified tu ne Rangsina sara qualified tera lang itu mathani pu aja kong awe bang hala tum seneng waiji pulo tang te atangka ke piduneng eli tum ma tede di fulong itu centering pun det hai think about Tarapur student think about West Karbianglong Hamren constituency interior Kropli constituency arta non ningkan troxi nerkep lo non ta kijiwana school ki dunja thai awela recently media long itu theklong hala dak arta pulo ningkan crazy pen ningkan Kepen crazy yang bonglonte itu class 6 enroll nang po age factor ke athima NDA tok duni blotang te ningkan ning koi raisi a burning ara exam ke tok dunji panta that is also for entrance exam arta la pena BC ke dak tok dun longli lasi ilitum proud feel nang ne je Sainik School dulo blotang te litum secured lo buitum ma thanang ne job guarantee lo buitum ma thanang ne alangli amen ended ke Pankaj Mithi po Golpara student kalima kalan Piniar ni alang pan Sakuri Council men accommodate na. If he is married, alang state Sakuri silong dunang puke. People itu council men accommodate dunang kok. These are the factors. Lasi nili puntung bangalalo itu autonomous state long ledet. Laki BJP cannot deny, Congress cannot deny, ESDC cannot deny. Alang itu mahang tek teder posi long ledet lo. Lapen la long ledet posi pini itu laki pini ke 5% si state long itu mahang pisi chonghong dun kok chalo. Lain lah. Oh, sar nili sabso. Bang so reply bang ya sabso pinang koi. Laan litum Sainik School alam kacetan kangjang keme ha fee structure alamen danglok dak aso na sona keme alam cetan laba phi nangle angko kaprega alam ben ke patti bangela ke totally lage best less pusinili pudami pinia discussion ke nangli si ahok lo besi nili punang kok bola ngat hama ko ane ili tume particularly tume Sainik School alam cetan lo dak clear lo almost clear lo masih clear lo clear dat ba pinang itum jong si kapre alam jong je purong pelutang te lake itum dak do jong kapre katuar sedam rong po itum ke Sainik School alam se singai mati kapre ka hempre alam sedam menang lipulo nili nang thai leta amet ke che hutan nili pulo hempre phan jong si litum che song bom lan to long ke long na lang pelutang te leta isi akhir mesin atwalo ta athema central institution si mesin thedung institution si tumlong bolte itu recognition apanda prapolo athema non mat all India long Sainik School long hum kwala hum
thongke pra ke thongmelang la song bong sili tumlong do pulutang de la data si recognition mission po la ta hempre kalam lo nangli angko eviction lam da pu hoilo nilil kapre adipete damik tungte angko punang nima po senile matham jong su la pote kapre atwar dam lipo only Sainik School alam chethan benang pini son bange please nangli panna tuning Eviction lapen non bange Sainik School alam bange almost lagi clear sob daudan clear laplo angko nangli pulo CM sar sibang neng polo kalang lo sitame alang bang hadak sai do kolo meeting do kolo pulutang te nangli daga kipudam nang ji banga alam avelo pudam la pulutang te nangli phanta nangli phaleng ke hangali nangli hana jai kathar sar phansi Dilo to masar CM gali lang mati alang li ka modality abelang alang ni loke modality abelang CM kali ke pulutang te alang modality ke doi mati CM sar pulutang te dakai ko ani meeting ke doji dakai meeting ko ani doi CM sar pulutang te CM sar son bang position lo mang dakai ko ani meeting do nangli hai aisu bang diver along bang diver ne 400 acres alam dalang sekali we are discussing only CM on Sainik amata School. press meet bango. Kali Hala Central Defense Minister ban 100 crores we are discussing only on Atanga Sainik School. 100 crores. 100 crores has been already sanctioned to the state government. Sainik School lam se than Sainik School lam se than kapre da kalam se than discussion off track nam 100 crores is Sainik School alam lo. 100 crores atangkas defense ministry pe nang sanction elo. Cholo la bang sana na lipi posi kapre eviction clear alam ang than hela. Eviction lo handa ke loga char liyo sumar galima. Jilang sulong ke do tum kitu ke lak tum. Charli nang ni loma. nang Sainik eviction school dunang ni loma. Mesen school ba dunang ni loma. tanang eviction lam punan ni polam no nilike Sainik School lam se pinisoson discuss mat ho che than ben nang la ba mesen alam lo ben da daus don na clear bom tang de lamate kopi se alam dulang Okay.